Dobro večer. Jel se čujemo? Halo? Čujemo se, da? Dobro večer. Zahvaljujem uvodničaru, gospodinu na lepoj pozdravnoj reči. I evo sad stupam na scenu, moja malenkost, koja se našla u nebranom grožđu. Zašto? Zato što je, verujte mi, prvi put u mojoj karijeri situacija je takva da treba da govorim o stvaraocu, umetniku, likovnom, koji na neki način dovodi u tešku situaciju i profesionalne kritičare i bilo koje druge svojim delom, zato što se apsolutno razlikuje od svih ostalih. Ne primite ovo kao neku vrstu sada EPP ili šta ja znam. U mojoj antologiji likovnih umetnika, Panonski likovni panoptikum, ima 300 likovnih umetnika koja je amatera, koja je profesionalaca sa vrlo visokim renomeom. I desilo se to, zato vam to pominjem, što ja impresioniram totalno, iznenađen delom našeg Srboljuba Koladinovića. Smatram sam za shodno da odvojim najveći deo te svoje knjige i prikažem slike sa propratnim tekstom upravo kod je. To je neka vrsta paradoksa. Vidite, kad se predstavlja Srboljub, kaže slikar i moreplovac. To je već dokaz da se radi o jednoj kompletnoj ličnosti, da je vokacija slikarska nešto paralelno, ali se dešava upravo to da ta vokacija izbija iz suštine bića samoga autora. Kad govorimo o funkciji i značenju reči moreplovac, mora da se osvrnemo samo ukratko na tome, zato što je taj fenomen, ta moreplovačka, da tako kažemo, fenomenologija u mnogome uticala na formiranje, na izbor tema i na celokupni Weltanschauung, što bi rekli Nemci, pogled na svet, u izvedenici i Weltschmerz, znači bol sveta. Vratit ćemo se na tu temu. Vidite, Srboljub Koladinović je obišao svet sa onom čuvenom jedricom kli, kli, i mi ga uglavnom poznajemo po tome, i to je na neki način i sreća da velika većina naših ljudi znaju o kome se radi, ali pojma nemaju kakav je kapacitet likovnog umetništva Srboljuba. Okolnost da je globetrotter, da je ne znam koliko puta obišao zemljinu kuglu, da je upoznao sve meridijane, da je upoznao daleka atolska ostrva, urođenike, na najširoj lestvici sociološke i kulturološke različitosti, pogoduje onom vaspitanju i usmeravanju čoveka da upozna taj politički, geopolitički, antropološki različitost u svetu, i to u mnogome utiče na njegov stav, pristup svakoj temi u generalnom smislu. Evo, zbog toga podvlačim tu okolnost da upravo to iskustvo globetrottersko i tekako je ostavilo traga. To je što se tiče onog psihološkog, poetskog i tako dalje, koje je našlo odraza na likovna dela. Jer upravo čitav opus Srboljubov je neka vrsta snimanja
sistematskog onog što je viđeno, s tim što je to na neki način na specifičan način primljeno. Mi znamo da kad se evropski slikari otisku u neke egzotične krajeve, oni podležu nekim egzotičnim, što kažem, julijanovskim impresijama koji su mogli da budu interesantni. Od toga nema ni traga u slikama našeg umetnika, jer je on potpuno uronio u svoje neke psihološke, likovne, stvaralačke dubine. Iz toga proizilazi čitav opus i problem sa kojim se suočava svaki likovni kritičar kad pogleda te slike, jednostavno nije u stanju dugo da se snađe. Mi patimo od toga da uvek klasifikujemo razne izme i tako dalje. U ovom slučaju taj moment nam je izbačen iz ruku i mi nismo u stanju, evo malo čas smo čuli da pripada nekom novom pravcu ili šta ja znam, možemo da nazivamo kako god hoćemo. Ja sam recimo nazvao to nestvarno interaktivne stvarnosti. Nestvarna interaktivna stvarnost, kad se pogleda i kad se razume ceo taj opus. Srboljub kreće od šireg, karakteristični su formati koji su, pazite, simptom odgovarajućeg unutrašnjeg stanja i potencijala stvaralačkog. Njegove slike su otprilike formata 1 metar sa 2 i to uglavnom u vertikalnom smislu postavljanja. Da li postoji, da li je greh reći ili ne, ali postoji možda razlog da se kaže da u slikama možemo naći onaj moment koji se zove u slikarstvu horor, vakuum, odnosno strah od praznog prostora, ali to je samo ovako jedna marginalna konstatacija, jer ostajemo zabezeknuti u bukvalnom smislu reči na koji način su iskorišćena ta platna, svaki ne kvadratni metar, nego kvadratni santimetar ili kvadratni milimetar. To je prvi utisak koji kad počne čovjek da razmišlja i da pronalazi razloge, odmah mu se prikazuje ona suština da je to jedna mašta koja je neobuzdana u neverovatnom smislu. Evo, to je nešto što može svaki kritičar da potvrdi, da potpiše, da retko može da naiđe na umetnika iz koga, kao iz vulkana, kao sa sunca, magma, kada one eksplozije ide, mašta, toliko je stvaralačka, uvek sustiže ideja ideju i to u nekom nizu koji ima veze jedno sa drugim, ali paradoksalno je ima, a i nema veze. Kao da motiv koji je stvoren sada ovoga trenutka iz mašte je inicijum za neku sledeći skok u dalje. I sve tako. Rezultat toga, pa sam, to su upravo ovi detalji, upravo ova izložba, kao što vidite, to je jedan prekrasan izbor detalja koji u sopstvenom egu, da tako kažemo, je visokog, kultivisanog, likovnog značaja, ali ne zaboravite da su samo delić onog mozaika iz jedne velike kompozicije. To je dokaz da svaka, kako da kažem, potez kičicom predstavlja jedan poseban doprinos. Pa idemo čak dotle da i ovakvi fragmenti koji mogu da budu čak minijaturni,
da ne kažem na formatu neke dopisnice, da i ti mogu da se razbijaju na manje atome i da taj mali atom likovno ima svoju koherenciju. To nećemo, ja ne znam, ja lično to u životu nisam video. Pretpostavljam da i većina nas prisutnih ili drugih prijatelja i poklonika likovne umetnosti da nisu imali prilike da do te mere dođu do te i takve konstatacije. To je opet, sa druge strane, vidimo okolo, potvrda te bujne mašte. Putujući oko sveta, čovjek je iz ove, naš Srboljub bio je na ostrvu Reunion, gde je vršio svoje poslove i inženjerstvo i tako dalje i bavio se slikarstvom, ali je bio izolovan od matične zemlje. Velika je većina ljudi koji u našem rasejanju rade, delaju, žive svoj život i samo preko nekog interneta ili nekog izveštaja saznaju o zbivanjima sopstvenog naciona, o patnjama njihovim i tako dalje. U ovom slučaju desilo se to da je Srboljub sa familijom naravno bio u najtežnoj psihološko-emocionalnoj vezi sa zbivanjima koji su pogodili naš nacion u toku poslednjih decenija. I to je bio motiv njegovih pristupa filozofskih i to na fonu jednog daleko globalnijeg značenja izbivanja i dešavanja na ovoj našoj sirotoj jedinoj planeti. To je taj ekološki moment, to je u nekom kontekstu ta nova svetska vlada koja počinje da menja celokupnu sistematizaciju zbivanja na ovom svetu i sve to profiltrirao Srboljub kroz svoj inteligibilni aparat. I ne samo to, to su bile iskre onih ideja koje su ga navele da to osjećanje duboko baci na platno. Kad kažem baci na platno, to je naš stari stručni izraz. I dešava se onda upravo to da tako jedno platno postaje mešavina jednog odslikanog, jedne stvarnosti koja se dešava u svijetu, da je puna alegorija, da je sada simbolika, da je sada fantasmagorija i tako dalje i tako dalje. Nazive koje on daje su više puta inicijum potka za razmišljanje i dovođenje u vezu intelektualnog aparata, gledaoca, posmatrača, da bi dokučio odakle izvire ta ideja. Kao što vidite, svako delo, to nije samo jedna arabeska, jedan koloplet zadivljujućih likovnih akrobacija, da tako kažem, nego je nabijena jednim značenjem, jednim dubokim, ako hoćete, i geopolitičkim, antropološkim, biološkim i svim mogućim porukama. Sami nazivi, tu je i Orwell, da ne bi sad citirao nazive, meni je žao i neka ova izložba bude neka vrsta podsticaja da oni koji su upoznali ove detalje pokušaju da dođu u situaciju da sagledaju upravo ona velika dela iz kojih su proizašli ovi mali fragmenti.
Postoji jedna zanimljiva konstatacija, jedna sentenca Srboljuba gdje kaže najzapadniji zapad je istok. Šta hoće time da kaže? Ne samo tehnički da je zemlja okrugla, nego da je sve vrlo relativno i da kako god okreneš, što kaže, dođeš na neku istu platformu razmišljanja. Evo, pokušavam da na neki način zaokružim celu priču. Jedan od bitnih karakteristika je to što Srboljub je prihvatio onu činjenicu, uslovno rečeno može se kaže, da na svetu ne postoji prava linija, nego da je sve krivolinijski. I vi ćete upravo se uveriti da to duboko ubeđenje autora apsolutno egzistira na svakom kvadratnom metru ili santimetru njegove slike, gde vi vidite opet onu vezu duboku, naši manastiri prema kojima osjeća dužno poštovanje, duboka patriotska svest, svi su u nekom izvijenim linijama, kao gledani kroz ono liveno staklo. Svi detalji su na neki način pomereni, igraju pred vašim očima, ali ne rasplinjavaju se. Zašto? Zato što veština Srboljubova je i u tome da to poveže nekom strukturnom mrežom koju vi vidno ili prosto automatski ili nevidljivo povezuje u jednu priču. Kao što vidimo, opus Srboljuba Kojadinovića je takve prirode da ona zaslužuje i tekako veću analizu i ja sad moram da lamentiram nad našom situacijom koja je opet karakteristična, da zbog toga što nije fizički bio prisutan ovde, što nije uspeo da se uključi u sve ove tekuće tokove na liniji slikari, kritičari, informacione službe, tako dalje, da postane integralni deo jednog serkla, da je to bio hendikep i da je više i bolje cenjen, poznat u inostranstvu. Završavam mali ekspoze, malo sam vam uzeo vreme, više nešto treba, možda željom, nadom, da će vrlo brzo doći situacija i prilika da relevantne ličnosti najvišeg nivoa likovnog, obošte i društvenog, kulturološkog, shvati koji kvalitet postoji u ovom našem slikaru, koji, eto, za divno čudo, nije profesionalac, nego amater. I na taj način se predstavi u najboljem svetlu i nadam se da će to njegovo delo da izbije u prvi plan i da ćemo se mi ponositi Srboljubom Kojadinovićem. Hvala vam lijepo. Hvala, gospodine Milenković. Izložba otvorena. A sad bih zamolio autora Srboljuba Kojadinovića, ako ima da se nešto kaže, samo što je slobodni skup. Pa šta ja da kažem od svega ovoga, samo da se zahvalim gospodinu Milenkoviću i Jovanoviću i vama svima što ste prisutni na otvaranju moje izložbe.